Imali smo slučajeva ne samo da su otvarali firme, nego da su naprosto prodavali zemljišta. To je onako kod nas nesređeno. Gde god je nesređena u zemlji neka sredina, recimo eto to oko zemljišta, oko vlasništva stanova i tako dalje, pojavljuje se igrač, kako ga mi zovemo pod navodnicima, igrač koji će sa lažnim dokumentima vrlo lagano da uđe u ceo posao. I ono što je interesantno, to mislim da javnost vrlo malo zna. Čim napravi takav posao, znači uzeo je tuđa dokumenta, tuđi identitet, pa je otvorio nekoliko firmi, odmah će ih prodati. Dakle, on izlazi iz posla, nema ga. Krađa identiteta je i počela od države, najpre, recimo kad se radi o nekom obaveštajnom, prljavom poslu i tako dalje, uvek se da lažni identitet onim obaveštajcima koji učestvuju u operacijama. Tako da je država prvi tvorac tog lažnog identiteta i kad drugi ljudi ili druge populacije i sredine vide da se država time bave, onda su i oni krenuli da vide i kažu to je moguće, znači imati lažnu ispravu, imati lažan dokument i tako dalje. I on tačno cilja na onoga za koga zna da ima već 4 firme, on neće ni primetiti da se pojavljuju neke novih 6 firmi, premestit će ih sasvim na drugu stranu. Obično je to na tom nekom trouglu Srbija, Crna Gora, Republika Srpska. Tako da naprosto ne znate čija je ono benzinska pumpa, a u stvari vodi se sasvim na jedno lice, a vlasnik je 10. lice. Postoje određene kategorije koje samo se time i bave, znate. To su kategorije koje pripadaju svim tim kriminalnim mafijama, kako mi to zovemo. Tako da jednostavno žele da uz pomoć lažnih dokumenata prvo prikriju svoj identitet. Ili su to učinioci nekih krivičnih dela. Moguće je vrlo lagano da imate ljude koji se, kako mi to u žargonu kažemo, prime. Da su oni neki James Bondovi, neki tajni agenti, pa onda hoće da ima i ličnu kartu i drugo na tuđe ime. Ja sam poznao nekoliko ljudi kojima je životni san bio da uvek se predstave lažno. Znači da imaju neki tuđi dokument. Međutim, vrlo je neprijatno zato što oni s tim tuđim dokumentom zapravo čine velike štete, potpisuju lažne ugovore. Ljudi su gubili stanove zbog takvih stvari. Meta je fiksirana, dugo se ispituje ko je, šta je i da se vidi kakva je. Čak imate slučajeve da se približi osobi čiji će identitet kasnije da koristi i kada oseti da tu može, recimo da otvara na njegovo ime ili sa njegovim podacima i imenom razne firme i da otvara račune i tako dalje i da to radi, kada osjeti da može da prodaje stanove, a da ne, onda se ta meta odabere na odgovarajući način. Obično se to izvrši krađom dokumenta ili falsifikovanjem samog dokumenta. Naši građani su veoma neoprezni kada je u pitanju dokumenta, lična, tako da ili ostavljaju po šalterima. Gde god odete, recimo sada u poštu, policijsku stanicu, poresku upravu, vi ćete naći na šalteru da stoji tamo jedna lična karta ili neko zaboravio, otišao i ostavio. Eto, to je to neoprezno. Znači, kod građana kada se radi o mogućnosti da izgube identitet i da ga neko drugi uzme, je vrlo važno da čuvaju svoje dokumente. Jer ako ga izgube, onda će to biti katastrofa.